Nya ngay lakay. Sikan ati mangibaga ta. Tapos lang nagsakit mo di barukong ko nga mangibaga kanya da. Kadagiti amin nga followers may dito Facebook. Thank you kada kayo. Thank you iti suportayo. Thank you kadagiti 109k nga followers tayo. Thank you iti panakikinkin na tawayo kada kami. Iti panagayayo kada kami. Thank you. Hanming malipatan da kita kakabsat. Thank you iti kulitan. Iti tawanan tayo. Iti ipukanos. Thank you kada kayo aming kakabsat. Sapay ko mata babain kadagay di maboy-boya yun, naboy-boya di yung video make na paragsak da kayo kuma. Tata Kaya't milang ti agpakada kakabsat. Agpakada kami pailaeng dito Facebook. So nga tantandaanan nyo ko mga anda kayo nga maliplipatan. Talagang napagdesisyonan mi nga tatangagundaway kaya mi nga pumakada. Kin talaga agpakada kami pailang kasapulan kakabsat. Mo yung nagsakit ti barukong ng kasapulan eh. Kasapulan nga to talaga kasapulan nga maaramid. Datay may isang nga banag. No kasta ke dati makapagtultuloy. So nga agyaman kami unay kada kayo kakabsat. Gana itataka ayaten da kami, tultuloy da kami nga ayaten. Ngagarap nga dadagiti banag kasapulan nga maaramid nga tan talaga kakabsat tayo. Thank you kada kayo. Thank you. Lalapusanan nga ayat yo kada kami. Kakabsat. Matidogsan. Inay. Basta. Thank you Unti may bagamin sa bali ni thank you. Agpakada kami pailang kakabsat. Kaya milang ti ag-charge ti cellphone. Nagdama ulit. Charge kami lang. Charge mi lang dato yung cellphone ni. Nung makapagtultuloy tayo nga ag-vlog ulit. Kastan kakabsat. Ag-charge kami lang. Tanay malubatan. Dubong na. Ate ni ka ure lang na shock. Ate kad bawi ti balay ure lang na shock. Hindi makatagaring agpakada kami.